So labafundisi laba ke ngoba esihokweni kunala bekuveliswa abanye abafundisi kodwa mangibheke ngicabanga ukuthi laba sonto waba Zayoni. Yes, ngoba uJesu uthi makavelisa into yakhe o akhuluma ngevoice uthi labafundisi la bebalala nomama lo nalo esontweni and bebalala nabo ngalesikhathi babathandazela hayi esontweni. Angithi abo babafundi bamasonto amaZayoni baya prophet bayenzana. So noma angayanga esontweni during the week abantu bayeza kwakhe uma umsebenzi kanjalo abafundisi laba profitayo bafaka into intambo ne just code kwakhe siyeza kwakhe uapostola uzosinikeza amanzi so balala bacala lapho kulala nabafazi kodwa esontweni uyashumela on Sunday labafundisi laba abekho. That's why uJesu athi Zayoni nabapostola akusemabandla wakhe. That's why bayalalana abantu lapha sithi kula masonto brother kuyalalwana kula masonto especially laba abajwayele ukuthi mfundisi ngizoza kwakho kusasa athi uze sizokuthandazela bathandazela namanzi babafaka nalento lezi yini intambo lezi. Yes, izini umoya wokulalana uqala lapho ngoba akanikezi lo mama intambo ukuthi azibophe yena uyambophayo. Umama uyaphakamisa wena intombazana usisi ubaba lo uyambopha so umoya lo yakubufebe ukhona kulobaba. Ngithwabo.